Vi ste? Ima. Prezime? Šiš. Odakle vi dolazite? Iz Hajnehaja. Gdje vam je to? Ako Čekrčića, profesor Čuđe. Pa gdje su on Čekrčići? Kod Piska. Pa gdje vam je pisac? Samo se unazad vratite tu. Malo se unazadite i odmah. Dobro, šta ste spremili? Spremila sam Koštanu i spremila sam jednu kompoziciju i o sastav ponesto. Dobro, šta ćete prvo? Prvo bi Koštanu. Dobro, izvolite. Hvala.